Intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine imaze amezi arenga 7 kandi yahitanye abasirikare benshi babwo ugereranije n'uko Uburusiya bwatekerezaga. Ubu iki gihugu kimaze gufata icyemezo cyo gukangurira abasekombata kugaruka bakajya ku rugamba. Muri iyi video murumva ubuhamya bw'uwahoze ari mu gisirikare kuri ubu wamaze guhunga. Ntabwo uza kubona isura ye, byumvikane ko ari byo yifuje kubera impamvu wahita wumva ko ari ukubera umutekano we. Kuva Uburusiya butangaje ubu bukangurambaga, umusirikare w'umwofisi wahoze mu gisirikare cy'Uburusiya wifuje ko twakoresha izina rya Alex gusa, yahise yinjira mu modoka ye afata umuhanda ahungira muri Finland. Uyu mugabo yavukiye ahitwa Sevastopol, ni mu gihe cy'ubumwe bw'Abasoviete. Umva uko avuga. После того, как господин Путин объявил мобилизацию в России и решил убивать граждан. Nyuma yuko Putin atangarije ubukangurambaga mu gihugu kandi akica n'abaturage b'Abarusiya, nahisemo kutamuha aya mahirwe. Sinshaka gusubira mu gisirikare, sinshaka kwica abantu banjye, abavandimwe, bashiki banjye. Rero negeranije ibintu byanjye mu munsi umwe, nuko nisanga nageze muri Finland. Ndi guhunga gusubira mu gisirikare. Kuri ubu numva narazinutswe no kuba imbere y'abaturage b'Abarusiya bashyigikiye intambara Putin yateje. Ku bw'ibyo numva mpaye icubahiro Ukraine. Nabaye mu gisirikare imyaka 8. Nzi neza uko igisirikare cy'Uburusiya giteye. Uhereye imbere hacyo numva ntagifite ugushidikanya uko ariko kose ko Putin azatsindwa. Kureba amashusho kuri televiziyo ni kimwe, ariko no kureba ukuri kubiri kuba ubu nabyo ni ikindi kandi birigaragaza. Alex yafashe iy'ubuhungiro mu gihe abaturage bahungiye mu duce twa Donetsk, Lugansk, Kherson na Zaporizhia two muri Ukraine twafashwe n'Uburusiya bo bari mu minsi ya nyuma y'itora rya kamarampaka. Aba baturage batora bifuza ko agace ka Simferopol gafatwa nk'umujyi wa kabiri mu bunini muri Crimea kasubizwa Ukraine. Mu gihe intambara ikomeje muri Ukraine, abanya-Ukraine b'abakoranabushake baba muri leta ya New Jersey hano muri Amerika barimo kwegeranya inkunga yo kohereza iwabo. Mu byo bohereza harimo imyenda ya gisirikare n'ibikoresho birimo utwuma dufasha abana b'imfubyi kandi bafite ubumuga bwo kutumva ngo bibafashe kumva aho urusaku rw'ibibombe bivugira batazagubwaho n'akaga gakomeye. Aba bakorerabushake bavuga kandi ko hakwiye kubakwa ahantu aba bana biga baba mu kigo bashobora kwihisha. Ibyo bitakorwa ishuri rigahatirwa gufungwa kuko baba badatekanye. Iri tsinda ry'abakorerabushake ryari risanzwe ririho na mbere y'intambara y'iwabo, ariko rikora ibijyanye no gushishikariza umuco wabo. Kuri ubu ryahinduye gahunda, aho ubu rifasha abagizweho ingaruka zikomeye n'intambara. Amafaranga bakoresha bagura ibyo bohereza iwabo bayakura mu tuntu bagurisha, harimo n'utwo badodesha intoki bakoresheje ubudodo. Umwe muri aba bagore b'abakorerabushake yavuze ko aherutse kuvugana n'umusirikare muri Ukraine akamushimira ku kuba bataragize ubwoba bwo guhangana ku rugamba n'Uburusiya. Gusa uyu musirikare akamubwira ati ceceka, ntabwo uzi ibyo uvuga. Dufite ubwoba bwaratumaze. Ati tugomba kubugira ariko tugakomeza no kurwana. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.